Kao što ste primijetili, u prethodnim videima mi je bilo toliko vruće da je to bilo za poludit. Znojila sam se ko velika, tako da mi je palo na pamet ova ideja, jer ovo je mali, kratki video i mali, kratki savjetnik koji u samo 2 sastojka dozvoljava svima nama puno savršenih efekata. U samo 7 dana možemo izgubiti više od 3 kila i čitavi web je poludio za ovakvim sastojcima, jednostavnim i brzim. Znači, uz pomoć limuna i đumbira u kojemu ćemo se zabavljati da dodajemo vodu i led, jednostavno, brzo i efikasno dezintoksiciramo naše tijelo, dreniramo naše tijelo, a povrh svega toga gubimo i na kilima viška. A najljepše od svega što se u svemu tome osjećamo manje žedno i manje umorno. Znam da je ovo period svima nama kad trebamo probati novi kupaći kostim i kad trebamo izložiti naše tijelo na viđenje po moru, po plažama i ko zna gdje svugdje. Znači, zabavljajte se. Uživajte u tome da štrukajete, reklo bi se u Splitu, limun, da gratate koru, da izgratate đumbir, a ako ste po želji voljni, možete dodati i malo mente ili metvice. U sve to, u sam 1 litar vode možete dodati i leda. I nakon 30 minuta možete polagano pijuckati ili sebi pripremiti ovaj ljetni koktel u svakom trenutku. Uživajte, zabavljajte se, a znajte da ovaj jednostavni recept može se upotrijebiti i tokom zime. Znači sa istim identičnim ingredijentima, samo u toplu vodu, kao da kuhate čaj. I možete dobiti iste identične rezultate. Čin vam želim. Želim da se osvježite, da smršavite, da mi budete u super formi i da uživate u početku ovoga novog ljeta.